Koji je u stvari Tomaševićev projekt? Evo, to je nešto što sam se ja pitala. Da li on ima li on koji svoj projekt? Ima. Okay. To su one mačkice u Masarykove. One grafiti na... To je njegov projekat i zatvaranje žila kucavica u centru grada. Pretvorio je prometnicu, koja je bila žila kucavica Masarykova i Vlaška. Vlaška, tako. Pretvorio je u pješačke zone i blokovsko parkiranje. Blokovsko parkiranje koje nema smisla, jer vi danas kad idete u centar se parkirati i vidite vozila osobna od vlasnika koji žive u centru grada, koja su tamo parkirana po nekoliko mjeseci, ne miču se. Ljudi su zabetonirali svoj parking, jer vi ne možete u posudu od 5 litara natočiti 10 litara. Toliko je potreba grada Zagreba, pogotovo kad je advent, mi smo turistički grad. Ja razumijem da mora biti neko rješenje, ali morate imati studiju za promet u mirovanju i kretanju kompleksno za čitav grad, jer problem iz centra se prelijeva u drugu zonu, iz druge zone u treću zonu. Razumijete? Znači, on to sve radi ad hoc.